Kayo najoki ntae. Ketamanitie olari liong'uan ele. Itu aikata kiyeng'iyeng'a nitu eng'iyeng'a nkishu ang, nitu eng'iyeng'a nkunenyi kipoito esiai olarrabal. Naa ore entoki nadamunyieki iyiok aisul naa enikinko tenikipuo aamirisho. Medamuni oltung'ani enkata pookin enkwatata tenitu elo aya orgosoi. Ore amu ishorua Enkai ele orika lagira aing'oru eimu ntae. Nitodua ntae Enkai toormonek telakwani. Ore apa kimanaa olchore lai ole Tong'oyo ing'oru olorika le gavana. Naa ninye otang'asa ainapunapunye orkilikwai enaa enapa motonyi naipaaya Enkai ajo enchoo ele kirrokoro olorika amu ninye oisiligayu tenkop. Keidip ilo payian esiai enye? Atejo dii apa nanu pee kipal ilo payian itu kijo nkutitik. Amu ishorua olorika, kishomo olorkileleng, nikinturrur ilewa katitin 10 kulo, nikiomon Enkai, nikining'okino pee elo aing'oru olikae orika naing'oru olikae. Ore tesiadi irmong'i neshukunye ajo etaremo enkiteng' ai entim, etaa ene naya. Ormurrani sapuk oshal nemada epeti. Oyieme ninye? Etejoki apa entelemunye nkishu ormurran neekira ele tipilit. Neeku emataremo nkundani olong'oi, ore entoki naturia nelo aye. Kake ashe tenkaraki ina kiteng' apa naimina arem entim e gavana. Amu kitejo olayiolo lekenta kincho. Nikitisirakita. Amaa nai tenaa kelaikino lelo awaita lormakesen etaremo nkang'itie enkiteng' keton ishirie yiok? Oyie kishirie yiok? Paamaa nai tenepuoi adung' nkishu enkiyieu nejo enkiteng' e gavana etii nkishu 13 billion. Ore enebunge netii 130 million tolari. Ketii ormarei ong'ariekine esumash. Paamaa nikijo maitorisio maibalansa olosho aisho pookin inkishu kemakwa. Oloyieu nenyoo openy airiamaki iltung'anak maare nkutukie. Kenyorraa Enkai. Ntae sinye apa nkuti kiitin naalupo eitoki entasat. Naa kikonji ake Enkai aoj irgoso.